алгаш рет жарты жыл көлеминде пластик жинадым балконда. Анау просто напитоктардан жиналган. И то мен бунун объемын кетирип кичкентай кылып салдым. Я сильно удивлена. Мисалы, 2 адам туратын үйдүн өзүнде осунчама, что отход, залал, мусордун арасына салып жиберсең байкамайсың да. А мында бытовая химия, Ленор, читавское мороженое, ферри деген подсолнечное масло, сырты пластик жумуртка алмайтын болуп чечтим. Кагаз, картон сондай алатын болдум казыр жумуртка. Пластиковые посуды үлкен залал келтиремиз биз табигатка. О, 213 теңге, да? Серьезно? Красный емес, но просто экология үшін. Табиғатты аялайық. Өзімізден бастайық. То есть бөлек салу керек, ба? Сортировка тоже. Сұрау керек.